گودار و شوپینرن رادیو ریباز اف ام هر دری دم باش نهادم جمیر یکا بدما قامشلو و هولیری از علی عمر مزی گرک نوجنو چیان جوره پیشکش بکم دست پیکی دا فرمو رکتریسا لباجار درگه دسته وکولینان یا سر به پیده و داخواز ریوبریا دبستان طیبات یا سریانان کرکو دبستان خواد دما 24 دم جمیران دا بگره به بهانه وکرنا ریکا فرمینا برا ترکیه و عفرین دا حکومت ترکیه به شیوایی که بسر و بر دار زیتونا لگوندن سینوری هلدکه برپرسکی رژیم اسد اشکرت که 32,000 کس د سال 2018 دا هروها 68,000 کس د سال 2017 دا جیان خوش دزدانا بگو چوانیا و زلال بکه سروک کمیته دادوری بلندیا سر رژیم سوریه و سلیمان القائد را گهاند کوان 35,000 بربجر بورکابریا هلبجارتنن انجمن خوجهی لسوریه قبول کریا سپورین کمیته نتوین گرتی بروجاوای آسیا را گهاند زرارا گوهشتیا آبوریا سوریه ده هر 7 سالین بوری دا گهشتیا نزدیکی 400 میلیارد دلار امریکی تنباش جدرکا نزیکی پیده اشکره کر کو امریکا و فرانسا دا خواج پیده کرنا کو گرینگی بدنا دوزا گل کر روجاوای کردستان لی پیده او دا خواز رد کرن تکزیل سر سلوگان الامه الديمقراطيه واخوه الشعوب کر جدرکی نزیک جه ریوبریا قصر یا سر به پیده و راگهاند کو فرانسی پشتوانی وی چندت کن کو ریوبریا که خواجهی لروجاوای کردستان وری اوا کرن به سرپرشتیا فرانسا و دور عربان وی جدر کو نخواست نوی خواه اشکرب که گود کو فرانسی تکازیه لسر گرینگی دوزا گل کرد لروجاوای کردستان دکن به بجداری عربان پشتوانی وی چند جید کن کو ریوبریا که خواجهی یک تایبت به کردان وری اوا کرن وی جدری دازانین کو پشتوانی فرانسا جبوی کردان ل روجاوای کردستان ددما نهاده لسر د پیورانه انگو دکوی دوارانده او جوار خدمتگزاری و وار روشنبیریا وی جدر نزیک جه پیدا دازانین کو ددما داوید برپرسن فرانسی لگل برپرسن پیدا ل روجاوای کردستان جویان برپرسن فرانسی دا خواز جه برپرسن پیدا کرن کو گرینگی بدن دوزا گل کرد ل روجاوای کردستان وی جدری گوت کو برپرسن فرانسی جه برپرسن پیدر گوتنه کو کرد دما نهاده لهم بر دو بجاردیانا بجارده یکی او کو نفچه که تایبت به سرپرشتی امریکا و فرانسا جبوی کردان وری آوا کرنو بجارده دوی او کو کرد و وگر نهم بیزا رژیم اسد هر وهاوی جدری دا زانین کو امریکا و فرانسیا دا خواز جه پیدا کرنه کو گرنگی بدن دوزا گلی کرد لروجاوای کردستانی و تکازی لسر بکنو دفجه سلوگان خوین تایبت به امت ديمقراطية و اخوة الشعوب بردن وی جدری کو نخواست ناوی خواه اشکره بکی گوت کو برسوا برپرسن پیدا ده جوینا کو البجار عمودا روجاوای کردستان هتل درخستن جه برپرس فرانسی را او بوکو او تو گرنگی ند ندوزا گل کرد لروجاوای کردستان او تکازیه لسر سلوگان خوین تایبت به امت ديمقراطية و اخوة الشعوب دکن ده داویدا جدر نزیک جه پیدا گوت کو هن دانوستاندن نبرا آلین کردی ده دم داویدا دست پیکرنه دا کو باروانیت بر مافین گل کرد لروجاوای کردستان ده بکن او جی دور جه پیدا لباجار درگه دسته وکولینان یا سر به ریوبریا خسر یا پیده و دخواز ریوبریا دبستان طیبات یا سریانان کرکو دبستان خوا دما 24 دمجمیران دا بگره ده بریارکان ویسکی داج آلی دسته وکولینان یا پیده دا کو هاتیا بلاف کرن جبر کو ریوبریا دبستان سریانی لی درگه دخوازا مولت لگوری دما زاگونا دسته پرورده و خوندن یا پیده جوان خوستبو پیشکش نکریا ری بازن خوندن نلگوری جنگه بکارتینا بویه که زاگونان بن پیدکه لگوری همان آگاهیان دسته ادعا و وکولینان یا سر به پیده و کوان ریوبریا دبستان آگاهدار کریا کو 24 دمجمیران ده دبستان بگرن و اگر پابندی بوی بریارن نکن دیورن سزادان سروک پلاتفورما موسکو دبیجه ناوندیا بتوند لسوریه یک جسده من سرکه بون که روشا سوریه تکدان و دیار کرکو فدرالیزم و سوریه بهتر تک بده هرگولین بهتر دوی راپورتی ده
سروک پلاتفورما موسکو راگهاند گو پیوست دستور سوریه وره گوهرتن و بحثا نناوندیا برفره لسوریت که وکو نمونه جبور وبریا سوریه پیش روژه. سروک پلاتفورما موسکو قدری جمیل د کنگره که روزنامه‌وانی در راگهاند گو بدیتنا وان پیوست دستور سوریه وره گوهرتن و دوی اف دستور سه خالن گرنگ لخوا بگره. یک دوباره بلاف کرنا دستلات ناورا سروکاتیه و حکومت و پرلمان ده. هر وها آوای هلبجارتنا هر آلیه کی جوان و پیوندی ناوندیه بین ناوندیه لسوریه. درباره فیدرالیزم لسوریه قدری جمیل دیار کر گو او داخوازن کردان برچاو دگرن لی فیدرالیزم و سوریه تک بده و دانوستاندن ناورا شاندا انجمن سوریه دیموکراتیک یا بسر پیاده و لگل رژیم سوریه بگاون باش وصف کر. جمیل اشکره کر گو ناوندیا بتند لسوریه یک جسدمن سرکبون گروش سوریه تک ده. لوما پیوست دوباره دسالات دناورا ناونده و دورانده وره بلاف کرن. جمیل دداویا آخافتنا خدا گوت گونه ناوندیا برفره چاره سریه جبو همی سوریه و بالکشاند سرگرنگیا هبونه هندک دسالات دسته دورانده جی لی گرنگی دا ناوندیا دزگهن اولهی و سیاسی و آبوری. گوتنن قدری جمیل تند دمکه ده گوالاتن گرانتیدار لسوچی لگل شاندر ناودولتیش بو سوریه ستیوان دیمستورا هولا آمده کرنا کمیته که هفبش جهمو پیک هاتو آلین سوری جبو آمده کرنا دستوره که نو جبو سوریا پیشروش دکن. ببهانه وکرنا ریک فرمین برا ترکیه و عفرین ده حکومت ترکیه بشوایی کی بسروبر دار زیتونان لگونده کی سنوری هلدکه. پارچه ویدیو یک لسر تورا جواکی هاتیا بلاف کرن توی حکومت ترکیه بترکسان دار زیتونان لگونده حمامی یه سر بجندر سیوه بشوایی کی بسروبر هلدکه. لگوری آگاهیان کو مبس جویه که وکرنا ریک بازرگانیه دنابرا عفنه و ترکیه ده و زیانه که مزن گهشت دارین ولاتیان بیکو قربو جی کسی را وره پیشکش کرن. بردف که فرمی چکدارن یپگه راگهاند کو دست پیشخریا وان درباره سویدا دکوه چارچووه پرنسیبو ری بازن مرواتیه ده. بردف که فرمی چکدارن یپگه نوری محمود ده دیتنه که تلویزیونی ده تکس کر کو خودی در کتنا وان لسویدا وکو ارککی نجتمانی و اخلاقیه. محمود هر وها کود کو د داخویانیا کسایت روحانی درزین سویدا درباره دست پیشخریا وان لجموان بنرخه. برپرسکی رژیم اسد اشکرت که کو 32,000 کس د سال 2018 ده هر وها 68,000 کس د سال 2017 ده جیان خوش دست دانه و او یک هاتیه بلگه کرن بیکو چوانیا و زلال بکه. بهتر زانیارین دوی راپورتی ده. رژیم اسد جانج دزدانا 68,000 کس د سال 2017 ده تکس کر بیکو چوانیا و یک زلال بکه. جدرک خوجهیا سوری بلاف کر کوری و بری روشا سویلان انگو ناسنامه و رگازنامه لسوریه احمد رحال راگهاندیه کو 32,000 کس د سال 2018 ده جانا خوش دزدانا هر وها 68,000 کس د سال 2017 ده هاتنه بلگه کرن کو جانا خوش دزدانا و دا خویانی گوری و بریا نفوسی مرنا و هجماره تکز دکه بیکو شیوه و چوانیا و زلال بکه و بده خویانی لکرو چاوا جانا خوا اجدستانه. لگوری همان چافکانیه لدوانا برپرسه سرب رژیم سوریه و بو جهن رازیبونا آلی گرین رژیمه هنجه درین مادیایی ین سرب رژیمه و جشه و خستنا راستیان او لدوان پسند کرن. بریان هاجی جدرین اپوزیسیونا سوریه ناوه 8,000 سیویلین سوریه ین کو دبین اشکنجه ده حتنا ترور کرن بلاف کر. کو جوان جنو زاروک جی هبون تانها دولاتین کرد کو یک جوان جقامش لو یکیدن جعفرنی حتنا اشکره کرن. دهمان مجارده روژا سیشمه هفته ماه هشتان 2018 کوره شهید جمال علی ابوریناس دروبلا خویا فیسبوک ده بلاف کر کو ناوه باویوی شهید جمال یه خلک عفرینه کوج سال 2012 و جعلی رژیم سوریه و لتخازوراوا یا سر بشام پایتخت سوریه و کو پرانیا خوانشت جنوی کردن هاتبو بنچاف کرن و دبن اشکنجه ده جان خوش دستایا بریاویجی د چاره ماه هشتان ده مالباتا شهید حکم حکمت سلیمان جباجاری قامشلو ترمی کوری خوا یکود بن اشکنجه ده شهید ببو ورگرتن کو بریا مهگه بمبستا لشکریا نچار یا یدک هاتبو بنچاف کرن وجبر اشکنجه و لیدانا بهز جاری رژیم اسد و شهید ببو.
بلگەیەن ناسنامە و ڕەگەزنامەیان لە سووریێ هەژمارە کەسێن ژیانە خۆش دەستدانا لێ دەڤەرێن دەرvەی کۆنتڕۆلا رێژێما ئەسەد ئەشکەرە کرد و جوان هەزار گرتی دبن ئەشکەنجەیەدا di zindanên rejima Esed de ji dareya ya gundewarê Şamê hatine terorkirin. 705 kes dibin eşkenceyê de di zindanên rejima Esed de ji parêzgeha Hesekê jî hatine terorkirin. Herwiha 505 kes li parêzgeha Helebê, 405 kes li Madamiyê di Şam li gundewarê Şamê, 30 kes li Yebrûd li gundewarê Şamê, 605 kes li parêzgeha Himsê. Serbarî ku bi hezaran ji deverên cuda cuda li Sûriyê dibin eşkenceyê de di zindanên rejima Esed de hatine terorkirin, lê hîn jî navê wan nehatiye eşkerekirin. Alî Umar Rêbaz. Di lêdwanekê bi rojnameya Elwatan ya Sûrî de serokê Komîteya Dadweriya Bilind ya ser bi rejima Sûriye ve Slêman Elqaid ragihand ku wan 35,000 berbijêr borka beriya li ser 18,000 kursî yên hilbijartinên encûmenên xwecehî li Sûriyê ku biryara di meha bê de dest pê bikin qebûl kiriye. Elqaid serbar kir ku berbijêr dê li ser 18,478 kursî rikaberiyê bikin. Serokê Komîteya Dadweriya Bilind ya ser bi rejima Sûriye ve daxuyanî ku rejima Esed roja 16 meha bê wek roja hilbijartinan destnîşan kir ku ev yekem cara ji sala 2011 ve dêwere kirin. Tora Sûriya mafê mirovan di raporteka xwe de hejmara binpêkirinên derheqî navendên xizmetguzariyê li Sûriyê di heyva borî de belav kir. Zanyarîn bêhtir di vê raportê de. Rêxistineke taybet bi mafê mirovan ragihand got bêhtir ji 21 binpêkirinên li dijî navendên xizmetguzariyê di tîrmeha borî de li Sûriyê hatin rûdan. Tora Sûriya mafê mirovan di raporteka xwe de ragihand got di heyva borî de 21 binpêkirin li dijî navendên xizmetguzariyê li Sûriyê hatin rûdan. Di nav wan de 11 binpêkirin li ser destê çekdarên rejima Sûriyê bûn. Her li gorî raportê Goşbelî binpêkirinên li ser destê rejima Sûriyê, yek binpêkirin li ser destê grûpên çekdarên opozisyonê û yek binpêkirin li ser destê çekdarên Daişê û yek li ser destê hêzên hevpêmaniya navdewletî û heştên din li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriyê hatin rûdan. Tora Sûrî her wiha berdewam kir, got li Dereyê heşt binpêkirin li ser destê rejima Sûriyê û heşt li ser destê çekdarên opozisyonê hatin rûdan. Li Idlibê du binpêkirin li ser destê rejima Sûriyê û 4 li ser destê opozisyonê û 2 li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriyê hatin rûdan. Li Heleb 4 binpêkirin li ser destê çekdarên Daeş û heman hejmar li ser destê aliyên din hatin rûdan. Li her yek ji Reqa û Dêra Zorê û Qunêtra du binpêkirin li her parêzgehekê hatin rûdan. Li parêzgeha Hesekê jî binpêkirinek li ser destê çekdarên Daişê û du binpêkirin li ser destê çekdarên opozisyonê û yek li ser destê aliyên din yên çekdar li Sûriyê hatin rûdan. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand got nav wan navendên xizmetguzariyê de yên ku binpêkirin derheqê wan de hate kirin 4 mizgeft hebûn û 3 dibistan û devereke şînwarî û bazareke gelî û 3 navendên fermî û kampek penaberan jî hebû. Tora Sûriya mafê mirovan di dawiya raporta xwe de daxwaz ji hemû aliyên çekdar li Sûriyê kir got binpêkirinin bi vî awayî rawestînin. Bi taybet yên derheqê navendên xizmetguzariyê got piraniya wan ji bo xizmeta welatiyên sivîl hatine avakirin. Li Sûriyê ermançkirina deverên derveyî kontrola rejima Esed berdewam in. Li gorî zanyariyan di encama topbarana ji aliyê rejima Sûriyê ve hejmarek teqîn li gundewarê Idlibê rûdan bi taybet li derdora bajarê Xan Şeyhûn. Her li gorî zanyariyan ku ziyan bi tenê madî bûn û tu ziyanên canî jî neketine. Li gundewarên Dereyê jî bombeyeke çandî hate teqandin, di encamê de 4 kes birîndar bûne di nav wan de 2 zarok hebûn. Pisporên Komîteya Netewên Yekgirtî bi Rojavayê Asya ragihandin zirara ku gihiştiya aboriya Sûriyê di her 7 salên borî de gihiştiya nêzî 388 milyar dolarên Amerîkî bê ku qurbanî û ziyaniyên canî li xwe bigire. Di gorî jêdereka medyayiya Sûrî bêhtir ji 5 pisporên Sûrî û navdewletî di her du rojên borî de di ser daxwaza Komîteya Netewên Yekgirtî bi Rojavayê Asya îskwa Kongreyê Çawaniya dubara avakirina Sûriya piştî dawiya şer hatibû derxistin.
هەروەها di raporteka komîteyê de piştî kongre hatiye encamdan ku 400 milyar dolarên Amerîkî zirar gihiştiye aboriya Sûriyê ji destpêka şoreşa hetanha. Godar û şûpînerên me berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin. Dubara em ê ser nûçeya bêne bîrawe. Bi bihaneya vekirina rêyeka fermîna vera Tirkiye û Efrînê de hikûmeta Tirkiye bi şêwayekî bêserûber darên zeytûna li gundekî sinûrî hêl dike. Li bajarê Dêrkê Rojavayê Kurdistanê desteya vekulînan ya ser bi PYD ve daxwaz ji rêveberiya dibistana Taybat ya seryanan kir ku dibistana xwe di dema 24 dem ji mêran de bigire. Berpirsekî rejima Esed eşkeret ke ku 32,000 kes di sala 2018 de herwiha 68,000 kes di sala 2017 de jiyana xwe ji dest dane bê ku çawaniya wan zelal bike. Serokê Komîteya Dadweriya Bilind ya ser rejima Sûriye ve Slêman el-Qaid ragihand ku wan 35,000 berbijêr bo rikaberiya hilbijartinên encûmenên xwejehî li Sûriye qebûl kiriye. Pisporên Komîteya Netewên Yekgirtî bo Rojavayê Asya ragihandin zirara ku gihiştiya aboriya Sûriyê di her 7 salên borî de gihiştiya 400 milyar dolarên Amerîkî. Herşad û bextewar.